Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Allahümme ehrijna min zulümati vehmi ve ekrimna bi nuri fehmi. Allahümme eftah aleyna ebvabe rahmetike ve yessir aleyna hazaini fedlike bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekremin. Xuda Azze ve Celle di Kur'an-ı Azimüşşan'da جوان گناه مرف بید چه هلاکتی جوان گناه که به وان گناه مدیک مرف اشلمیش بکه به وان گناه را عبادت مرف قبول نابن خدا عز و جل ام هشیار کرنه ام uyarmış کرنه گوتنه یاردمش مبخازن یک جوان شر وان گناه مزن که خدا گوتی خوشی محافظه بکن یاردمش امری مبخازن یک جی شر انسان حسوده خدا گوتیه و من شر حاسد اذا حسد بجن یا ربی یا خدای که تو شب روزه هردود قطینی یا خدای bütün مخلوق da yaratmış ki تو حفظامه بکی شر انسان حسود و حسودیت که لورات حسودی ilk آسیمانا da şeytan aleyhi lanet kir Adem aleyhisselam hasudi kir saygı jera göstermiş nekir Ardêdacî hesûdî ilk hesûdî guneh hesûdî Qabilê kurê Adem pêxember kir. Ji birayê xwe hesûdî kir lê xist birayê xwe kuşt. Çiqas qetil çêbibe nîvî qetila gunê wî hûsiyê Qabilê nîvî jî hûsiyê ewan însanê qetlê dikin. İlk ewî îcat kiriye. Hesûdî gunehekî pir kebaîr e. Şerrê hesûda gunehekî kebaîr e Xuda Azze ve Celle gotiye hefza xwe jê bikin. سه صنف انسان هنه خدا دعای وان قبول ناکه یک اوی حرامي دخواه اوی سورکلی حرامي دخواه توبه استغفار ناکه ناز فرش حرامي وازگشت نابه دعای وی انسانی عبادتی وی قبول نابه یک شی اوی سورکلی غیبت فسادیت که یک شی اوی قلبی وی دا خیانت و حسودیا انسانه هبه انسان که قلبی وی دا خیانت و حسودیا انسان هبه خدا عز و جل دعای وی قبول ناکه خدا عز و جل عبادتی وی قبول ناکه لورا رسول الله علیه الصلاة والسلام رو کی صحابیا را گو هند خازن هن اهل جنتی یکی ببینه صحابیا گوتن بلی یا رسول الله گو bekle ki in havaretek hebe hündür bekle kirin mezekir mervek dezmiş kirtiye soli xsiye ben milli xwe hat kete hündür sahabi herkes nasıl kin sahabi ki pir merak kir گو گلو اوا انسانا چه عبادت کریه که خدا عز و جل خبردار رسول الله بی اهل جنتی چند روکت آره تکرار رسول الله علیه الصلاة والسلام صحابی را گو هند خازن اهل جنتی یکی ببینه صحابی گوتن بلی bekle kirin گو ilk deri da kete ke ve hündür eve kete hündür müzekir aynı ev mervi beri sahabi ki merak kir guazi bir hevalti bikim kaç amel kiriye çan ha dün insanın naha da rekabeta nebaşi nerindi topkına mali dünyayı da hevra rekabet edike Xuda de eziyet ızdırabı sahabi peygamber jî de rekabeta rıza Xuda da Kami ça rıza Xuda qezej bikin emi ça cenneti qezej bikin Xudayı çaş merazî be ew ji dor dat ketin rekabeti ew sahabi ve rabi çû sahabi jerago go edxazim şevekî du şeval cem tebim bavê hinek ji min hêrs keke got bel çû cem raza ve bu pişî nimêja eşayê rabûn raza bekle kir gu herayê şev rabe ça ibadet ke mizekir heta nimêja sibê raza nimêja sibê rabû nimêja xwe kir tev nimêj kirin gu îşev ibadet nekiriye qey îşeveke din bike sê şeva cem wiya ma mizekir ibadetekî zêdetke tune Ewi sahabî jera go Peygamber aleyhissalatu vesselam du jara ji me re got hûn ehlê cennetê yekî dixwazin me gotin belê got kî ilk derî da dikeve hundir ew tu ketî hundir ka tu ji ibadetekî başqa nakî te çi ibadet kiriye ku te cennet qezenç kiriye dibe wela ibadet min ji vîya zêdetir tune yalnız qelbê me da eva tişta heye sibê we tê rad bim qelbê me da nefret, kîn, buğz, edawet, nerindiya tu Müslümanî tune قلبي دا صف رضا خودی هی قلبي دا صف تشتارن هی قلبي دا صف iyilik هی evi sahibi ko demek ki ev cenneta ko avqas değerliye tebevi tiştahani kazanç kiriye Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe ev insani kalbi da hıyanet ve hasudi nebaşya insana hebe Xuda duayı kabul nake Merve hasud
خدا عز و جل هشت حب آفاتا سرداتینه یا اول خدا عبادتی وی قبول ناکه چونکه رسول الله علیه السلام ها گوتیه پیغمبر ise ایاکم والحسد حفظا خوش حسودیه بکن پیغمبر گوتیه فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب گوتیه چا هن آگر بری گهیدن گهاد شوته حسودیش عملی و ساد امهاد که عملی و شوتنه شبیه حدیث رسول الله تی زانبونی انسان حسود عملی و امهاد به عملی و قبول نابه لورا آفاتا انسان اهل حسود یکشیه و عبادتی و قبول نابه آتوجا انسان حسود sürekli او حسودی انسان اد کشینه بال گناوا انسان اد کشینه بال نرندی و پیغمبر علیه السلام گوتی انسان باشه مده حسود نبه وقتی حسود بو غیبت کار دبه دروچین دبه انسانا اذیت ده انسانا افترال انسانات که ریا بتونه گناه سروه دبه حسودی و سانه انسان کشینه بال تمام گناه آسیسیا مروه حسود شفاعت رسول الله محروم دبه شفاعت رسول الله جراتونه لورا پیغمبر علیه السلام گوتیه لیس منی ذو حسد ولا ذو نمیمه ولا ذو کهانه ولا انا منه پیغمبر علیه السلام گوتیه انسان حسود انسان فساد انسان سیرباز انسان فالچی نه او امتامنه نه از پیغمبری ویمه یعنی شفاعتم جواراتونه آچارا حسودی مرف دکشینه بال آگر جهنمی و مرکی حسود کو حسودیا خو نه ترکینه توبه استغفار نکه مرکی حسودیا وی دکشینه بال جهنمی و لورا پیغمبر علیه السلام گوته بجا حسابی gelek insan için cehennemi yek şu ana padişah bir zalim bir zulma xod için Arab ırkçıya xod için Peygamber aleyhissalatu vesselam gutiye tüccar bir hıyaneta xod için Peygamber aleyhissalatu vesselam gutiye ulemacı bir hasudiya xod için bir hadis Resulullah tezane bunu hasudi merv dikine balagli cehennemi var yek şu afata sermerki hasudatı حسودی sürekli merv dikişine bal nerindi, bal zorluğu, bal nebaşi. Peygamber aleyhissalatu vesselam levra gutiye şerri hasudi fenani şerri şeytaniye. Şerri hasudi muhafaza bikin. Hasudi sürekli merv dikişine bal nebaşi nerindi. Açara afata sermeki hasudatı, hasudi derdeki usanedi ke ve bedena insan ne jê faydekî dibîne ne jî dikare zerarekî bigîne kesî gelek ulema gotine gelek zalim hene mezlûmin xebera wan ji wan tune sual kirine kê gotiye însanê hesûd yek ji afata însanê hesûd qelbê wî kor dibe qelbê wî emrê Xwedê fehm nake dengê Xwedê û pêxemberan naçê dengê Qur'anê naçê dengê emr û nesîhetê naçê ew hesûdî qelbê wî mühür dike qelbê wî kor dike yekî şerê însanê hesûd mêrkê hesûd her gune tiştek jê tê peyda kirinê mirî çe dizî dike hinek mal dikeve destî xwe dilîze mal dikeve destî wî mirî îşkî dixwe tiştekî dike ama mêrkê hesûd xebadekî toxumekî hişîn nayê sürekli derdek bedena wî de heye sürekli plana dike planê wî temam boşine derdkeve sürekli mehçûme çünkü ew kirinakî ew dike zafer jê re çînabe sonucek jê re tune mêrkê hesûd ra Xuda azze ve celle bütün Müslümana ji şerrê însanê hesûd bide muhafazekirinî me jî bide xatir Xuda hesûdiyê nexe exlaq ji Müslümana ra Xuda hesûdiyê dûrî însana bike سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات